Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagi kiniat singi balaleng, nakaliang ke Harijan Panchayat Committee, kala ujor da ke Special Leave Petition, syaka yeng syari bahaklik du jangkari ke Supreme Court, ke ke bah sorkar, kan lek pat halor kani. Ka Batisi TV haka arpun terik mentau nailar arhajar khat kendai kaleo bantuat jingmut nau sembut menteri rangba ka jelau ba Preston Tensong ubulong ru song kenor jong ka high level committee ka kenhuan ka thong da ka sarkar ban khmi ya ka jingpin kerja ejek menteri Harijan na them yomo long Shillong. Kali kalau nakalik government we will fight back accordingly. Whatever we will reply accordingly to the Supreme Court. Lalu kita respon ngampar lah ban onge nampak bagi nap meeting. De dalam isu meeting dan tadi yang suatu ngalaban matai PDP gai kami lain. De nampak katakan song kaji berkat jumi ke high level committee. Then only gai ka next step gai kami lain gai ka tadi saya apa jadi. So let us wait till 30. MP ke Shillong dan ini nampak nimpa ya kinong song lapi ong ki basong legal ni illegal ba kin ya masau ni kin ya sitong ni kan ni ka keluar dede na ka daw mong pi ya kan ni ka issue ni IT be apo ka ho ngai ti aka jing start jong ka district administration ba police ti ka long haki bakin pek kin kini bat kam dot kami bakin ayo permission na ka government ban ong ba ngi hap strength dan ngi num strength ya kan yang IT be akan district administration bahkan pe ke batam man le bahkan umdon kanung nul ke jia syo ke jia dat ane ban mi kanung kalau mana ka jing aipor ko mulai potrik mulai ya kapan syong in syong hadin ba hadep ka assembly session judge badam don sa ka highest ka apex school maybe ki kwa bania chata to habakiya chata ngingin ong tambah nakali yang jungi ngom pi kikot kisla ka ka bangila nadong resdong nila la ko ban bit dia naman menta ka along ben no ndesu bengia kun bat kithe la long no penman ko bengia kun ka kut te na ka daw na kalian jungi we are ready na kalian jungi ka long ben nila pen kra ki isla pi ong high court ne pi ong ka kata ka kam jungi na ko te na ka daw ngamdon comment ya ki jingle jungi school. I have nothing to say kemopi de kasong. Pindah beg lagi potri. Bila ada book lama notice, jika kamu ada yang juga tak again kemopi kahel yang